الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Mangorip Allah berdinsa di ma'in nangka kadaklan mangorip Allah subhanahu wa ta'ala na giang ko tuwa kang bilang atawi uri nakapiye-piye kumbala aloks ko oriano tiandu didan sa limu Allah maana kaya patairan mangorip Allah subhanahu wa ta'ala. Saben-sabenara so kadaklan na ayabu atatari maniran udina didan dinggelebekan kapiye-piye kumbal aloks lagi ang kutuwa diran undi kapiye-piye ko kau uyagu-yagiran maana kau uyagu-yagu mbala loksiran mangorip Allah subhanahu wa ta'ala. Ugid mangorip Allah na giyan ka na naisinanan kapiye-piye kumbal aloks si ko kau uyagu-yagiran dua mangorip Allah subhanahu wa ta'ala na tanto din na naamapiya mangorip Allah. Ugid mangorip Allah subhanahu wa ta'ala na ayapita mananian tanto amapiya kapiye-piye kumbal aloks nagyang ko tuwa kapiye-piye kumbal aloks ko oriano kaya patairan udina kian dudidan sa limu Allah subhanahu wa ta'ala. Miyatiru mga paduko mga ulama mangorip Allah na ayat itu ikhlas kapiye-piye kumbal aloks nagyang ko tuwa dikiran di kapiye-piye kang bilang atawi ko oriano kaya patairan mangorip Allah subhanahu wa ta'ala. Kakagiya so dikiran di kapiye-piye si ko kau uyagu-yagiran na kepakaya kenabo tu ikhlas mangorip Allah kepakaya diutu dinggelebekan watas iko loksian unya si ko mbala loksian maana adinya siran di piye-piyan ka sabab sa adna masisingan ini na dunia urina adna masisingan ini yang kiran adna pagangin yang kiran mangorip Allah urina kepakai pernah miki ila-ilain siku mga tao mangorip Allah subhanahu wa ta'ala urina mga padsana antapa kadu dunia mangorip Allah sukman so kapiye-piye ko mbadaloks si ko oriano kaya patairan mangorip Allah na didno to kapapadal masa baad na mahisinganin ka kadu dunia apaka puon ko balaloks ka kagiya sama ano to na miyatay siran mangorip Allah subhanahu wa ta'ala kana ba kairampan kipiki ilaylain udi na bakang bentugan si ikong balaloks mangorip Allah subhanahu wa ta'ala udi na ba di nga siran di pipian ka adina pagangin kakira na tamuk udi na kadu dunia mangorip Allah kakagiya miyatay siran mangorip Allah subhanahu wa ta'ala. Iti sabab so tawa malilimu ko loksyan malai ranon ko loksyan na aya dapat serkan yan na pagkata kapag yung kutuwa din yan di kapiye-piye kumbal loksyan o oriano kaya patairan mangorip Allah subhanahu wa ta'ala. Ginan mangorip Allah subhanahu wa ta'ala. Nanto na yung mga kita kapiye-piye kumbal aloks ko oriano kaya patairan mangorip Allah subhanahu wa ta'ala. Adna mialoy o agamatan o agama Islam mangorip Allah mga padarupaan ko kambilang atawi ko mbal aloks ko oriano kaya patairan mangorip Allah subhanahu wa ta'ala. Padun nagyang kaya hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adna sa katawa mama miyako ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na iniisi yang ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa Peter yan. Kaya tigin Rasulullah, ya Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya syai'un abarruhuma ba'da mautihima. Kaya tigin Rasulullah, sugu Allah. Baad na tigin na miyalamba si ko kapiye-piye kong balaloks o oriano kaya patairan penggalupakan kan ay bilang atawa akong kiran ko oriano kaya patairan mangorip Allah na tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam adna tigiyan qala na'am
Na antunan itu mangurip Allah tigu Nabi sallallahu alaihi wasallam as-salatu alaihima wal istighfaru lahuma wa infadu ahdihima min ba'dihima wasilatur rahim allati la tusalu illa bihima wa ikramu sadiqihima. Yang mana ni mangurip Allah na ayat tigu Nabi sallallahu alaihi wasallam am yalamba mi pembilang atau nga mi pia nga mapunggelebeg ka mapia si kumbal alok ka o oriano kaya pateran mangurip Allah subhanahu wa ta'ala nagyang ko to ipemangnin kakiran si ku Allah subhanahu wa ta'ala. Mana ipemangnin asiran si ku Allah subhanahu wa ta'ala sa ikalimu siran wallah pakasurgan siran wallah subhanahu wa ta'ala ilidas siran wallah subhanahu wa ta'ala ko siksa si ku kubur nagusiksa si ku naraka jahannam mangurip Allah subhanahu wa ta'ala nagu pakaluag no Allah ta'ala yang kutuwa mga kuburiran udina sindawan wallahu ta'ala yang kutuwa mga kuburiran mangurip Allah subhanahu wa ta'ala nganin sana mga pipia apang ni para ko belaloks ko oriano kaya pateran mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Ikadua tigu Nabi sallallahu alaihi wasallam mi pipia ngap na tigyan kung belaloks ko oriano kaya pateran na al istighfaru lahuma maana agyang kutuwa kay pemangnin kakiran si ku Allah subhanahu wa ta'ala sarila ansirano Allahu subhanahu wa ta'ala yung utak ngiraw nga ya Allah na wala ing kasiran wala ang kakiran sumiyang anudusiran di nga kiran siksa nagyang kutuwa mga karibatan niran nagu mga kadusta niran mangurip Allah subhanahu wa ta'ala naguma aping kasiran mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Padung banati Nabi sallallahu alaihi wasallam nagyang kutuwa infadu ahdihima min ba'dihima giyang kutuwa kituman o pasadiran udina wasiatiran udina amanatiran udina tumairan mangurip Allah subhanahu wa ta'ala ko uriano kaya pateran mangurip Allah upama kaad namin ni pagamanatiran udina ipugusiatiran mangurip Allah ko kauyawiyagiran sa penggelebengkiran ko uriano kaya pateran na ituman mangurip Allah subhanahu wa ta'ala may kagito na mapia mangurip Allah maka ayon ko agama Islam mangurip Allah subhanahu wa ta'ala lagi digirawan na miyatay so belaloks mangurip Allah uli na so isagiran na ipengtuman yan si ko watayan at tigyan na mag-ari nga na sisiyapan ka pakapamangadi nga siran uli na so mga wata ka uli na so mga apo ka na tigyan na pakapamangadi nga siran igirawan na pwede din igirawan sa di matero o pupetay mangurip Allah nagyang ko tuwa kipusiat niyan o kapag agama mangurip Allah subhanahu wa ta'ala na pwede din sa di kang bilang atawi kung belaloks o oriano kaya pateran mangurip Allah nagyang ko tuwa kipetuman di pinggulalan sa giyang ko tuwa manatiran o di na mga wasiatiran mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Paduman mangurip Allah at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na wasilatur rahim allati la tusalu illa bihima giyang ko tuwa tigyan na kapag ito tunganayin kasiyapa ko tunganay kapipi ko tunganay mga tunganay utaw sa may sabab kung belalok sa mangurip Allah mga tunganay nga si ko inaga o di na si ko ama ka mangurip Allah nagyan ko to di nga kiran di kambilang ataw mangurip Allah subhanahu wa ta'ala na pwede nuto sa mapia adi kambilang ataw kung belalok ko oriano kaya pateran mangurip Allah subhanahu wa ta'ala pagi-agi ito mangurip Allah na ikapipi ginawa ito belalok sa mangurip Allah agyan ko tuwa di nga di kambilang ataw kung mga tunganayran mangurip Allah subhanahu wa ta'ala pwede man mangurip Allah subhanahu wa ta'ala mi ali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nagyang ko tuwa ikramu sadiqihima yang ko tuwa tigyan na kasakawang ka o ginawa iran mangurip Allah upama kaad na mga ginawa iran mangurip Allah subhanahu wa ta'ala nagyang ko to kaya paking giginawa o belaloks ka si ko mga pedataw na peteklir ka to mangurip Allah maana tawon ka sa kipantag mangurip Allah subhanahu wa ta'ala sasilaan ka to mangurip Allah subhanahu wa ta'ala kenapa kagi miyatay sumbal aloks abang pagalipat yang kutuwa mga ginawa iran mangurip Allah ay dapat nagyang kutuwa kang bilang atawi ng akiran mangurip Allah
subhanahu wa ta'ala. Gina namang orip Allah subhanahu wa ta'ala. Gina mele nga so ginawa iyo loks ka ang orip Allah na miyasa ka sa kaong ka o di na miyakomos ka o di na kaya pakailan ka sa mapia para ngay mga orip Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang gilibukan ka sa mapia mga orip Allah subhanahu wa ta'ala sa may pantagbuto ko di nga di ka takdirah o di ka paking giginawa o loks ka si ko mga tao mga orip Allah subhanahu wa ta'ala o masa akaw uyag-uyag yan sa dunia mga orip Allah subhanahu wa ta'ala. Ilaman mga orip Allah subhanahu wa ta'ala sumbalalok sa mga orip Allah nagyan ko tuwa di kiran di ka piyepe ko uriano ya pateran mga orip Allah natanto ko pupakanggi kiran na guna mga orip Allah mi ali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at tigina innal abda al muslim la turfa'u darajatuhu fil jannah fayaqul anna hada fayuqalu lahu biistighfari waladika lak. Ayamanan yan mga orip Allah na tiyo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at tigina mata na tigina so urip na tigina muslim na pagkipuro agyang kutuwa daradatian pangkatan yan sa surga mga orip Allah subhanahu wa ta'ala. Sa din yang katawan ni sabab inutup kipuro agyang kutuwa pangkatan yan mga orip Allah na kiisaian tigina anna hada andanan miyakapun inwanan anto na isabab akip kipuro agyang kutuwa pangkatan yan na peterun mga orip Allah subhanahu wa ta'ala tigu malaika udina peterun wallahu subhanahu wa ta'ala udina pakai peterun wallahu subhanahu wa ta'ala siku mga malaikat at tigina bistighfari waladika lak may sabab ko kip pemangnin raka wa ta'aka sawila angka wallahu subhanahu wa ta'ala. Miyaterupan o Syekh Ibn Baz rahimahullah na tigina ad-du'a lil walidain wal istighfaru lahuma was sadaqatu anhuma min jumlatil birri ba'da al maut. Ayamanan yan atigu o Syekh Ibn Baz rahimahullah so atigian so kip pemangnin sama pia kumbala aloks nagusukip pemangnin kiran sarila mangorip Allah subhanahu wa ta'ala ko riano kaya pateran na ugyan ko tuwa di kiran di ka pa kasisa di ka na pedatigian ko kambilang atau kumbala aloks ko riano kapatairan mangorip Allah subhanahu wa ta'ala. Ayamana sebutjan mangorip Allah na mata na so kapiyepe kumbala aloks na kenaba miya putol ko riano kaya patairan mangorip Allah kamataan mangorip Allah subhanahu wa ta'ala aso di kambilang atawi kumbala alok sa mga orip Allah subhanahu wa ta'ala na din akakaputulian sa ayabu akakaputulian mga orip Allah subhanahu wa ta'ala na igira aso uripan na miyatay mga orip Allah subhanahu wa ta'ala. So mga tawa titu benar aku patis agi ang kutuwa kap kububayaran kumbala alok siran mga orip Allah subhanahu wa ta'ala na diyanan kapukas ko ginawera nagyang kutuwa kip pemangninirang kumbala aloksiran naguliran di ka pakasisa di ka kumbala aloksiran nagukip pemangniran ng sarila mga orip Allah o oriano kaya patairan mga orip Allah subhanahu wa ta'ala maana adiran pakalipatan so kumbala aloksiran o oriano kaya patairan mga orip Allah subhanahu wa ta'ala o umani simbayran sa ikwa Allah subhanahu wa ta'ala lagi do diran di ka pakasimbayang di na diran di ka pakapagamal namin tiniran patataduman so bala alok sira sakip pemangniniranon sama pia mga orip Allah subhanahu wa ta'ala. Ginan mga orip Allah maanamin tinagyang kutuwa dilan di kapakapamakawit sa mga pipi amal sa pakang gayaguna si ikum bala alok siran si iku kapapadal mirang ko kubur mga orip Allah nagusi ko kapakataling umasa alungan amori mga orip Allah subhanahu wa ta'ala. Panintak wallah kakuan tanong sa dawa na yan kaya mabuba bentingan tanong ipus tanong sa social media mga orip Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.